sima kubasa kuguma mwe kumira ha Sky TV makuru gitu genshonga na nyima iko karo karunji na igaranjura muntyo nechakuzo chizoberi ntyo nyonjoro kuba hereza myanyazi abatware mpaka ahigara hendere echakuzo chitu chizoberi nikigirangu nkagangarra bwoma shakushaku nkagangarra bwoma mumpenye na yanje kandi hati nkushoboreje echo kubasa kwego mu kishakuze eki kagangarra boma no musurkare aha murumo afande chakuze eki nachereza afande Kenneth my brother hamwena na afande Warren mwebare ukubasa kurindi hanga ryitu ya Uganda hamwena nabanda basirikare mwena mbwenu nkagangarra bwoma n'abasiri no musirikare aha murumo ekini kimanyisa ngu iwe nkomuntu ori ya murumo gwawe ogwemere kwaba kuri yo kusibo yemerire osibo yemerire tariho umuntu no murija kuko resente wabo tazekorire kandi umurumo gwawe wabo tagukunzire tino rije kubasa kugukunda nyoni nkundo kutagurra tinkuteka ngo hino rije umuntu wakubasa kukundo murumo gwo nko kundo kugukunda ahabo kuba ngondo kuyawe cyo kuteka hamunwa hamwe na nomushija mnywano wanje mbamweta Edmond principal farmer ogwe nakunda munongo buhinji no burisa konke chafayo takwata muitaka tinkumanya naingata nganarisata bitu no muntayi no mwoga munga umwete go kukunda murumo gwe kandi agukozero bwire buringwa ninteka ngo hatariyo masharura kora akore namani noja kusharura nyensya no shango takuteganisa abantu kanta kagamba byinshi kankomaho kugira ngo yagende tine mukuru egenda bwira kandi gumira ha Sky TV ahabo kwa nito twina makuru agarukwesgwa aguturukweta genshonga tugari yaho go kuzanazana murare kurunji turebane nyensya aho tukwija kurengaho ahabwizobe